cái nào thế inah Vli te in kan han tlo lok don ni hi kan han leng lok don mang chumo oh she needs to water her hey cái nào Vli te in nia an in na hi ato ber kaldasak antia hei ato ber anyang chu hei apang par te hi moi ania moi takani hei ni savong vonga tu na chuanin hei chuan an in bul hi farmland ania achang chuanin corn an da corn an chinga a changin thil dang tu na hian chuan hei kan en chinange tun kuma hian chuanin enge an chin hi o peanut ni lo o phi sani hi hei hi ni lo soybean ania hei atam te mai nia ta hian mizo ina kan du chi an tram kan vala thina chuan ni kum te khan chuan hala hian corn vaimim an ching khat thlata in du to kin la rawn tia hai farmer te khanin an ni pon ei tam vak lawa hei thing te hi an nga ve ang rengan ni po ti hianin hei viel hei hi soybean tro soybean bekang ani chu bekang hei Vli anei tunu akhatin akhat tek ma sevin ni kum lama khan corn an nei atero tum kum tu soybean nia la thei huna chan ni ron la cheu hei tam don tuk nia tero tam don tuk te kum tin kha san pa je lan ching atero hei na se I in every other year soybean hi local every other year eng kum zon ni lovin kum khat dana an ching ani chu hei ei kareng za nge nyang level halai hi I have no clue. I have to ask the now. khwa hi lum vong sa vong lu to ka hei heng lai thing te po hi an ro chuai mai ni hei Vli thing from khom hei achang chuanin afa paten an han thian za hawin meiten han chem ve thina hei helai hianin hei en thanom te hi le lama hian an ni ve mai ya hei oi motor chade te kun nei klai kan hi honey you ready to go get in hei kanau Vli te ina kan kala hei hi amar cha hi ni dang a chuan an nei treu thina tun kum chu ai an da na ar la rei lo wa ba ga kung ni te chau hi nia ma se ara nem em maya hei hi khovela mar cha thak ber Carolina Reaper santia hei ai thak le chuang tur om to reng lo baya po achan ve hi handai la a thak em ringot mai ni hei an thak te mai ania Carolina Reapers ami hi in lo hu ve tan hei
Anthakte mayanya oh. I got mix it like this. I got Carolina Reaper, honey. And just Look at this. You see. Oh crap. don't touch it. Don't touch it, yeah. Too hot. Too hot. Really Adam lawan ina kan lokala chote kan ron siam saka kan hanin bual pui boka chuanin nutei nen anin bulah hian hei ramzau tak khi ama farmland ania kumtin hian asang sang thai shan shan an da thina tun kuma chuan hei nge ni bekang an ching chau maya so lai sonin alak thei nge thei lo kan han endon ni hi kan pa nen hei ala hun chia lo mai thea ma se suma min thei to chu chi chu ni mela kan han en chi na nge ai han Walnut? What are they? Walnut? Walnut. That's what I said. He walnut and he. Walnut tree? Yeah. Oh, there's a whole bunch. Oh. Soybean. Hey, really ten bulah hian walnut thi lo oma hey atla cheu maya kita kian alara cheu boka ma se atla hi kan charanga nakina ka hona nga hemi a skin hi a chalu to ka hi lak thak phota ti chuan ti ro turan ya kan han lamol molange hei aku nga chuan na lon thei lawa me ro chu hei ara tla hi Artura maya walnut te hitu amana toro pui at pui sakap boy thang ko ya ama ro tu tanyani nahi. Oh, I just realized What? there's a bunch of hanging right off that Yeah, branch right there. I Lots know. actually. Yeah. Lots up there. Yeah. I bet there are some that are falling off on the other side too. So it's not that tree that I thought earlier. It's No. actually this tree, the walnut tree. Yeah, that's the walnut. Much taller. Nobody's driven that for a while. Come on, Beanie. Hey, Bekang Huan. Nikum lama chuanin vai mi man chi nga hei tun kuma chuan Bekang Huan ni hei atam le mai tui la tok. We probably can pick some. If we open the pot, then it might be. I mean, it's not totally right, but I think if you cook it, you can eat. Take out the the shell and then. Okay. Hey, Bekang su tam he mai hey la kala hun lo deu he ka ma se a thum chuanin ai ve thei to tho hei nan dei khop chok kan han la nge hei lak te ro tam khop maya anei tu te tu kan se lem lo ma se adin se tha khopa ka brother in law le hei ka
cái Nau Vli thì anh này tụt hay xoay xoay in mấy anh nhà chú bà con anh in xuất thắc khó ba anh này khó hết chú hay là anh theo chín rèn rèn hết chú in đủ là rawn tia chú vàng cho anh hay gần rồi là đôi nên ý chân chú Bekang tấm khop mấy anh là cái là phun lâu đấy look it's not totally ready it can still be big here. Okay, let's go. Beanie, come here. Come here, Beanie. Come on. Come on. Come on. Hi, Beanie. Han. Yeah. I think I see the farmer coming with a shotgun. Let's go. Hurry. Oh my goodness. Come on. Let's get out of here. Let's go. Beanie. Let's get out of here. Come on. Yeah, I think it will be ready in a week or so, or maybe a few weeks. It's still too small. The pots are not big enough. Ala pun lo de ulah kanila. Ala puam siang lo de ulah akan hit. Kan de la tuan tu na yang lihat tu. Alak si de ulah tu ang tu nak tuan ni. Alak si lo. Ini ni. Cấm thế mấy. Nặc cùng ạ tuan thiêu đang ăn chiên lên ha. Okay. Ready? Yeah. All right, let's get. Okay, let's go.